Hello supilin autte damain khonaman jing henam keizong kadam jingin tuni hin tusim lungsit umta khat anangai khom kin hitin tuni a tusim ingai dingu chu hi le isupi pau dm zual kipgen editor asisom lengin aman ahin sut Mangboi le Lhingboi kiti lungsit kihet khel love story ngainum ta khat hi tun aman ahin sut bangbangin atusim langa analut kitaw hite. Introductory of the story. Hichi tusim kahin zi hi tusim ta abe ahin upaho koma kona kahin la ado ahi atusim umdan kavetle filma zong thodo jing thei hi zi chun film director ho koi da bang khanen filma asim do nom le ti a atusim hi dramatical play a kahin zi do hi hizi chun angai hon lungil ta in achai na chen anangai hlatei un ti a writer pan kahin ti mo hi tun atusim langa analut pai taw hi te kolmanga kunin jingni no mcl angso do tan jutin watin ho anhol phat jong a hitai mihim ho jong chutbang ma chun ama hi ne che in aki seimo gamta na hi hizong le nunga khat chu thi fencinga kisim thukola chun akingai in akom gamangla a chungleng wacha leng le ho le ham ngai ta niya audit dit ho chu angai jin chule chungleng wacha leng mil ho jong chu aven chuchi chungleng wacha ho chun thingpa theipa tuine ho chu chimun adonun aleng mil uvin aham det uve chuchilai pha chu te si hon thlapul hla ati lai pha nu chu a hitan thingthlang kama thingna lona jong anau so in pa cha ho jong chu apa gam tan hi thompa le vai su hlu songko le wau phun chung ho jong apa gam tai thingthlang le ho a muchi tu phat a hi ta ji chun i ho pawwa muchi tun itiu kan hingza kha jong chu aham gam tan a hi cha taret le wakol kap lo jong aham gamin thingphung tina sahi pa hi hen chole phaicham honle dung ho a pa cha chitin za chum ho sapten dahlia chrysanthemum hibiscus tulip pansy jasmine morning glory lily chule pa cha chum ho jong chu apa gamin hon leileng nu sapten queen of the garden atiu rose jong chu apa do gamtai nunga nu chun chuchi gamang la ho chu avele in agal do nei thingpa theipa ho jong chu avele in chungleng bachate omchen ho jong chu aven lung agel e hiching thilsim ho ju si chun nunga nu lungsunga lunghel na le puldo mi hliluna apezutan silung kipa na aleng mang e hizi chun lunghel zai than anemin lunghel ji achun amin ami hli aunglong hlan hi egnm itile laigila an kilung sit pi golangpa mangpoi chu agel do a lunghel mi hli so a hi e hije lungsit golangpa chu gampam ti chu pune a lekhasim hi chutia lunghel ji a alung thimin atuma anhli so lai ta achun pholona chun gala kuna chun anun ahin ko pa e heading kha chu nunga nu na le amo in chu kinai cha bo hi ja hi chophana chun aman jong amithli akithi hulin ainam chu azon tai in ahluna chun anun boinu tunia na lekha simna college hostel zona na chiding hitai ankine tan vai hitan ichi jina dinga chi phan hitai keina pato thinglang lo langa gachi thun inge ati amazong anedin aga ki gon a hile apan achanu za chun boinu kasei nom khat a ome ven zanila chun ani ten cha hong omun nangma nang thum tawe kenin zong nangma ka hole le hunle
ngaloi nu wa si in youth department hon la azil uve ati pha na nangma nga talova ke ho kana ki ho thau hitai atin hi chu pha na chun nunga nu injong lungtong ta chun ipithu na ke ho thau ong he pa ati apan jong poinu anu to nang hi nani chapa sun khaudin kana phat sa hlunin kana no pi hlun tai aji chu nani hi ni changkhat na nanayu a hitan lungsit umta a hi nangjong in sunga numai changkhat na hikinin midang to ni kichen sanga nani nu koma nalu ding kadai zo hlun a hi hiji chun thu ki seisa ho hi phana sa jinga inte nanu na pa ke ni nei su zum hlun hi be in atetan a hi chuta chun achanu chu akap za jing tai ka pumpuma chun hepa aban se be dhatan kanom poi iti kin nopna bon ki pilova hiti achu naki phat sa jing ham keima nei do u ngai za hichula amonga keiman ki ngai pi deta kanai hitai koima su ling hoi hita poi aban se be dhatan kanom poi kanom na sai poi tin akap za za jing tan hi apa amo lung hantan katu sei hi nung chu lo be ding a hi tin apa chu lo lama din akigon anache masatan a hi apa chi do nunga chun Lhingboi in anu chu bu nim changsu athotan a hi kapuma chun anu za chun college jong tunin chita ponge itia ke imlova thu na mo sei la hunjing ham he noven na cha hlun ka hi lo ibola chapang nau sen khat bola e bol hun ong chanu changkhat na hi nati hluna a hi wanga kachunga hi lungsen an nyau khat jong na koi hlulo hi tin akamin a seijin a hi le achunu chun achanu chu alaigil ka hi ji chun alung asin aponan guthim chan amitli akithi thi in thi be achun lowadin akigon achanu za achun poinu a hi le an chi datan lungdamo pumana pot ding kadai poi ina anom tan atin anu chu chang se achun tingthlang leilu lamzo na chun ache tai chutia thingthlang akal to pe le alelji chun thinglim noi khana chom khat towin aki chole chuchimona ato pe na chun achanu hlisona le kan ho cho gel do pa in alai gilga a hi ji chun alung sit e lungsit ji achun anu gui ong bingen lun hlin achup kit ta na hi chanu changkhat se a anei hi ji a alungsit ho zo si achunga akoi kha ji a hi thinglim noi a ato pe na chun achanu neiling Lhingboi nyau lai ho chule an gimpin ho zo si chu movie a kiwe bangchan alung mitlan ahung kilang do in aban ban chun alung thima Lhingboi nyau lai chu agyal do e achanu Lhingboi sel lai chu vanoi galeni na Second World War kho sit lai ta chu an hi neiling Lhingboi hi February 25 1945 koma ana peng a hin anyau lai lali hlanga a hi lai ta chule a unup lai ta jong chu an hi chilai chu Second World War lai hi ji chun Japan te thingthlang kho a an ki selun chule na pan saw win a hi Japan si pai golang ho chun nausel Lhingboi chu ana dei thei le jiwin apom ding ana ki chu ji uve Japan te chu to hiti chun khusunga an la khomon ana leng khom uvin a hi Japan te to ilimu akilo uvin chule ipa uzung 100% la a somli lesagi tabang hi akibang e Japan te chu 1944 to 1945 chen amoho khosunga chun anambu saden tawin a hi Japan sipai upajim ho chun asai jiwin gyo hi songza Japan ka hi win nang ho kukite hi song thu na hi ve anati win a hi nikhat hi British circle thugu na to got message ka chu khosung onglung e hi chu Japan te pansat na thingthlang kho ho British circle in bomb setting hi ti thu a hi e hi chipeta chu vaila lai ta hi tan humi ho le Japan sipai ho chu kom hom lang zona chun azam che tawin a hi Japan sipai galang khanen
nausian Lhingboi chu anapoma komhom langa chu anazampi dan hitai anu alung adong be senin mi zamzo nung hita zong le aman khulai dunga chun achanu Lhingboi chu ahole le jing na lain hi zong le amuta poi mi zo si zamzo u ahitan husung chu mihim thip dial kam dela behil su ahitai alungdon je achun kholaya chun akamin anausian chu aholin asamin ahile chomkha zawachun Japan go langkhat chu agal haizelin Lhingboi nu cho akovin akutna akaijin amasanglam hun chu aga ko in ipipiham ase chu kehele hungin heno nanau chu kaloi hon apom nauwi ati hiding dan ahi amazung alungdon manachun Japan go langpan akai kai na langa chun achi tan ahi ata be achun komham langa chun Japan go langkhat chun nausian Lhingboi chu anapomin ahi nausian pom Japan go langpa chu akipalamin nausian chu anu aga pin kipalam ta mil su achun ipipiham aga asein nausian chu anu pitan ahi atu seidan chu ipaw wale do ding hile heno nanau chu kin kanapom pi ahi luhang hi in ati dingdan ahi chuta chun hlumlam kolmanga kona chun British bombsep huilen kong fighter bomber chu maujin jina chun ong lengtan tinglang kho ho chu bani chan bom ala den tan ahi chuti Lhingboi anyaw laya anun anagimpi na le anhe so pin ho zosi chuting Japan galai chu aban bana chun cinema ki ve banga chun alung thima chun agyal do second world lai a Japan te akhowa anapan sawa achanu Lhingboi Japan gul hanghon anade iwa anapomle le juzong ahin gyal do in lunghel ji chun akichol na thingphung lim noi achun ami thli akithi ti in akap ta na hi hichikum chu 1970 an hitai Lhingboi hi kum somni lenga nunga zong ahitan ahi Lhingboi in gelta a kilungsit pi golang khat anei in ama chu golang Mangboi Kennedy ahi second world war lai a Japanese force le British India umdol them khat cha ga veu hiti Lord Wavel 1944 apana 1947 Viceroy of India le achanu Lady Felicity N Tikhaguya kehulimna Kolkata tua Kolkata nursing home patsa English nunga mial hoi Lady Felicity N in Delhi Viceroy Bungalow apa Lord Wavel Tikhagui telegrama aga kehupin ahi Felicity N in zong hepa kahin seinom khat aume atin ahile apa Lord Wavel in zong ipiham baby boynu atin ahi Feli in zong hepa nagyal theding le thu khat kain seinome atin ahile Lord Wavel in zong se in boynu atile Feli in zong hepa kasei ding hi phamosa hi in ven Lumlam langa kuna Japanese force sa dinga hungke tolto British Army ho la Lieutenant Officer Roberto Kakilung Sitan Kichena Merits Bonding Part that fix bol taw hite aga atile apa Lord Wavel chu aking dot jingen agyal khilempe en sei pa na chun apa chomkhat ima selo wachun thi be chun aume achanu Feli in zong hepa atile apan boy Meris ding na ti thu chu khungai in aji chu India gamsung aboe gal kholai ta hi ji in napa ke ma kalu asai Japanese force in British lalna hichi India gamhi invade ahin bolta nahi Japanese te ahung machal he jing tawe INA General Subhash Chandra Bose makaina noia INA le Japanese force in Manipur hanglam moiranga konin ahino ta uwin Imphal tolpi atau pa tawin tua Kohima le Assam gama Japanese force adim thatan India ano ke paidu hitai hizia chu ka hlo ase Meris thu chu chomkhat hungai the hi army officer Robert Nati Pajung chu garsat sipai heloham tudin mon hi apoe ama wang boy na hi hungki chaiwa ding ahitan chu teng
Meris thu chu gelthe hitai ATPA achanu feli chun kapladi di achun iti le gal ki chai ding ong Japanese force in Northeast India topa tawa subas le pan khompi Japan tela hatche che zinga nungchon la uwa atile apa lot wa vel chu aga anu in olmo hin boino Japan bol cha na tinga imazo se ki gong chai sa hitai Japan din munhi ha sata hitan Japan in surrender abol lo le US in akopiu Hiroshima le Nagasaki atom bomba athula de hitai ti thu jong akizatai atipi na hi hichi Viceroy of India Lord Wavelle achanu feli ke hona ivet le Lhingboi ana senlai chu te sihon Japan gal ana tiu tulaya ihon Second World War itiu chu ana hidan hi hicho jo si agel do zo wachun Lhingboi nu lunghelnan alo dimin amitli alungchim zo poi hizong le Lhingboi nu akilhem damin amitli akithi hol zo wachun akipat do in thinglang lolam azun kitan hi hichi hi introductory of the story ahinala e tun kilungsit na love story lang anapantaw hite Lhingboi dynamic role ahong kipanding ahi gulangpa thanglin Mangboi Kennedy suti inahong do ta nunga nu Lhingboi in Kennedy in anglong tai ti aza apha na chun akipa be senen akichom leu jingtan ahi angalel dan chu ni khat jingjong akuma asim tho abang tai agolnu hekho koma Mangboi hi kalungsit pen silunga kadai len pen pa chu ahi ati ama ngai len pu kadona kumletla so tai hiji chun tin later ne khot asun gang chelin aloinu he khol agapi sa paitan hi a letter achun dearest my love Kennedy Mangboi nahungting kal nga lalin sun khozan kho kanhlum zo tupoi heo kahin seinom khada ome ahi thedinga hile jingni kho jingka lam nidan sombe la le gam ngai jang muna kimato hite kasainom ome kimuton nalo aswat tai hungtei tei tang ong kananga ding ahitai lungsit ten hichi kalaf letter hi namule nirpe hi ben dear love your love Lhingboi he callin hich letter cho in Mangboi gapitai Mangboi in letter aga simjo zo wachun he khol cho aga ven chuin hengi tin aga khasu in ahi he khol jong cha ko na chun akipat do in apo do pai pai tai ajing ni khon Lhingboi in go langpa chu aseina gam ngai jang atiu mun chun ananga ata na hi hichimun chu gamla hi wanga phaichamla hin munum ta jong ahi phaichamla ho achun hampa khup chen chen ake in thingphung ho jong chu ake e thingphung tampi wang ake pon ahin thingphung he theidom ho chu teithing chomcho leihau chule adang dang ho chu ahi tu chi thingphung dunga chun chungleng wachaten bu asawin sahi pa ho jong chu apa che chu jingtai wachate chu ahamil melun audit det uve phaicham ninglama chun theimi phung tampi ake in theimi milai jong chu anahitai thephung nangla ho chun bakol kaplo kiti ba cho chu ahamovin chataret le nipilai simngeng akhonge vewin alangkhanin ahidiket tai Lhingboi golnu he khol chun crazy plan ti chu ngolhoi ta le lungel phalo ta angel khaket ta na hi aloinu dinga engse sumsil khat hitam aka thuna thil phalo len ta abol do ta na hi he khol chu aga chizel in sun khauza a Lhingboi chu na jiding hitalo ham Lhingboi nu le panjong nang dinga na phasa pi thlun hitalo ong atile sun khawin henge Lhingboi thum na le chabel jong kidom hitan kichang dinga kai hlun tai ipiti ham atile he kholin jong o tin aga nui chu ha in ahile akichang dinga hlun ta to a Mangboi to kimoto dinga Lhingboi in Mangboi Kennedy gam ngai jang a kimoto pi dinga akau chula na he do lo atin ahile zanila ta a Lhingboi in ke letter eke pi sa chame amani khu phat ta a kidei
kilungsit hlun hi bo chu ven azona le ahom kiu na soding na de na hin kisot na naka ding a hi ati pi tan a hi chupa na chun Lhingboi nei pa son khaw chu alung hang be senin alung thim amna lo chun aum tai son khaw chun a sei paitan to a ka chi a Mangboi Kennedy chu lesson kagi hil ding a hi tai tin a kitomin akyang kho atat za za jing tan hi he kholin son khaw koma a sei be in a phai pasal na hi le chuti a nalunggut chu bol ngi na ti le akitep na hlun gamngai jang mun chu jingka lam ne dan som vela le ga chen ati pi tai Mangboi gamngai janga nunga nu kom galungta Mangboi jong nunga nun atep na phat to kito chen na chun gamngai jang zo na chun achi tai gulhangpa galhun le nunga anu Lhingboi en gulhangpa chu apum kol tho pai jingin he o ati le ema sei thelo ba chun anu aping denin ami na mi hli chubang se so tai chuin ka pumpuma chun he o eni hi ikipon tho zo lo na tin ka chun le ka zo in thim thu al hlun tai kinwang nang kalungsit na hi asangin hin kho ading iti chu ka sumil thei poi golang pan nunga nu panja la chun aga sang pai janin nunga nu mi na mi hilong ho athi hulpi in Lhingboi ipiham sejin ati e golang pan asina lai in kewang kopna gama lekha ka simpet jong le nangma kahin ngai warji ting lekha cheng ho zosi khu nangma limin kahin mudo luji tan kamit kasin jong le na so mai kalung mi hlan ahung lang ji e kamona nang bo na hi ati nunga nu in jong heo zan khat youth department ho kalajil ni hlau bachun kani te ke thumin ahung uben hi kanula kapan kani chapa son khawdin enino pi hluntai hi jong le kewang nang to khina leise na hin sangin leivui suding kanom jatai tin gulhangpa ngongchang aga koi pe ta chun vokateo aron thi a hi aninu chapa aneipa son khawle aloi mi thum chuchi gamngai jang mun chu aga lungche tawin a hi chutia anom pe ta hlon chan chu son khawin amopa in alung hanwal ji chun lungger koina ding a heta poi Mangboi za asei pa in zongsan vomingol pa kalungthim namat do zo lo pi ha 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 tin aga noi po la in chuin nang hi mingol ta khat hi bo hilatin aga noi kin in ven Lhingboi chu ke ya hiya ka ki khaw hi sa hi tai ain sumi te koma thumna chabel kidoma akicheng dia kai hlun tai hi chi thu hi ne lo laina betang ne lo le Lhingboi chu kin letter ka sut sa he khol letter kong pi sa hi bo chu ole Lhingboi hen nalungsit na ki sa khanham ka keu tu chet wa thili ka bolu hi bo chu ne lo ha ha tin aga noi kit ne asai be en Lhingboi en athil bol le asai do tu cheng ho zo si chu ata be nei sa ham kin ka hil dung zui a sei a bol he bo chu ne ta ati tunia na thu na tinga hitia hi nangmingol pa hi ka the mun hi bo chu me na ki het ta tin son khaw chun Lhingboi le Mangboi chu asat khian pai tai hizong le Lhingboi chu kamin he Mangboi ta san hi in son khaw chun azo anal ahung khet la ai bo ve ati le son khawin kilem hi tang zit sane ve sane kiti dana thil bol go hi ta ake hijin Mangboi za chun ven Mangboi thil zo si hi chinu kajiding nu bol jing hi bo chu ti zawa chun son khaw loi homi khat pan nunga nu chatu upa in thu jong asei sa thei pun thu ga sei go le akam si pi jin hiti chun cho akuna chun akai do in amo hom na akona pamlang je ma chun lup khom pi din ana bon jing ta na hi Lhingboi kamin apengin hi le akam asip pi jin hi sun khawin loi pan chuti a bolam chula hepakit lo a hi wangin sun khaw chun Mangboi chu azun nai tai Mangboi za chun ase in idia kajiding nu chu hitia chu nani ki koi pi ha chi hine tang tin Mangboi ngai chang ta chu boxinga asu pi jing le Mangboi chu phoinal hola chun aluden ta na hi Mangboi aluna mana ko na chun anai lut kin in awo ma amanin khat ve hlo kit le Mangboi alun tor senan aga kine e chuin Mangboi chu olin
hong thau do in son khau chu azon na in ngai dam thu me hinla son khau win tu hi ngai dam thum phat ham ibola kaji dingnu hitia chu nanangong koi jing ham tin abeng philep chu khatve abeng kinin tunia hi na hin kho ke khona hitai ole gampam punia college kai nahi manan ki bolte sa ham tunia nani kha ding a hi tin khatve ahong kilam kinin su ding aga tile chu pha na chun golang pa chu akile thu tai akhut chu olchan aga mat pi in akhut kle lama a he hlap pi kinin o pheng ta hlole anong ki kap thu vol jing in thingpung khat ta nan aga kine e chuin son khawin ahin ki pui aloi ni chu ahong chom lut ki hlunin tingcha khat le chemcha choi huna chun golang pa chu ahin nai ki hlun tan hi hinla golang pan ani hluna chun bai hian chan aban pe hlunin tola akise ma de jing hlun e aji chu he ding kha chu golang pa hi ponia ba final sim lai ana hi police kai ki hian ting le phadong anei sim suna taekwondo kung fu adang ho thim kisu ulip na dinga aga jil ji hi ama hin kung fu a course izat ham khat achaya ai wat jong izat ham khat anakisan hi them khat se be le hen chuchi khang lai 1970s 80s la ya chu Bruce Lee film min than lai ta jong chu na hi thingthang le phai cham gama amita kip chun kung fu ki ti ho hi anangai sango hi kung fu boxing ki ti ho len lai ta chu an hi dan hi persa nan pu sei thang khong sai mi hat pa sanglun ama chu chemcha se thim ta le kung fu tim na hi athum na a jangkhulun ama hi chaina a kung fu gazil thip sangna nei mi khat a hi je alina a thang tin len kung fu master black bear kiti ho khanglai chu na hi hechilai khanga chu amilip ahi dan dana kung fu ana thanup lai to u khang khat chu na hi a hi hije achu golang pa mangboi jong police akaina a phat hong nei zo sia kung fu taekwondo adang dang ho ki jilna institution a chu kichu na aga nei ji a hi jin tuka len lai to kalong pa len lai phat kha jong chu ana hi akiti golang pa mangboi hi misa hoi ta le golang mel hoi ta chu le lekha thip na hi hen kung fu thip na hi jong le sangta nei mi khat jong ana hi a hi tun wado so talovin aban seipai ki taw hi te son khaw le aloi mini ang tho do zo hluna chun son khaw pu ma chun mi thum hi tawin a hi am ho chun golang pa chu a hin nai lut ki tawin khat pan chem a choi in khat pan jong tingcha choi e chule athum na chan pa son khawin meipum cartus ake choi kit a hi amon golang pa chu tha din a hin kol pai tawin son khawin mangboi chu meithela adoizen aza a surrendal nambol deha ole na thinom hitam tin thu do ane e hizong le golang pan hetman lawa chun son khaw chu akol khumta asu pi in a hi le tola akise ma de jing in athau te poi abana akile sangin tingcha choi pa chu adip se lai ta akenga ape in chuin akipe a khat pa akenga awai pe le akhagu ape khan abon wachun tola akije ma de tawin ta hlama abangam tawe koima atote umtalo wachun chule achat theijung am tapu wit nahi chuin golang pan gamla thimta nunga nu kala pen ogin chu aga zan a hi ama jung achi phe in nunga nu umnalam chu zun pheitai sun khawloi ho khat pa chun nunga nu chu su si dinga anabot bot lai ta chu aga tu khan hi ama jong hlai lunin ni phalo pa chu aw ma amanin akenga awai pu chu a hlo pi jingle adip a hlo khan hai theilo wachun tola akizem hluda in cho akipat na chun a thodo ta poi golang pa cho chi pheikinin akizam de du ho cho ka ven a hi le a series theile jing un aman jong no mo asan aga khoisan ade kisonin sorry ati chapet ta chun nunga nu aga lai lut paijin nunga nun golang pa chu mi hli puma chun a hin zona in he o tin a hin sang e ila golang pan wang nunga nu chu sangnom ta poi golang pan nunga nu za a se in kachunga na tu gon ho hi hoi le jing in tuni na lo thing le jing e tunwang nilungna chimtan tena kavele nang pi hi juda iskaret tabang ni bohila juda iskaret in apakai pa dangka somthuma zo do hin thangman keima son khaw tha do sa dinga nei zo do hi tai
Juda Iskariot abakai pa abing achoma api do ahin nangin ngongkoi a keima nei pi do ta hila kin Lungset ta baham katile hiti ding be mahi ne bal hita ong ati nunga nu injong akap tai heo son khawin azo anal ase hi bowe ta san hi ben kalungsit pen chu nang nahi tin akap za za jing tai hijong le gulang pan adon bunin azo se hi tang son khawin ase chu nang jong za chula ati gulang pa alung na be se jingen ami li ki thi ta nahi chuin nunga nu za kin ikilungsit zia kimato hite tia nei ko ham katile nang pi hin mi na tila thado sa ding nei ti hi bohila kemal keima ki hu do zo thu bo hin nei thado tabang hita hila atin nunga nu akap tan kulang pa chu akolin heo kin na chunga ema sitna ka gel poi kalungsit kha chu kin iti hiti achu kabol sa ding ham sun khawin azo ase hi bowe ta san hi beo heo ninung sun lo zeno heo tin ali long chu chu jing tai la nunga nu tu se ho chu gulang pa wang anum ta poi nunga nu chu ama akona chen son do tan chuin gulang pan nei tong kha ta hin boy ka ki chat na hitai chule nang tham kha din ke hi thingzo jong ka hita poi ati na hi nunga nu akap za za jing tan heo ka gel pha lo ka manga jong kamat pha lo hi chen pi hi e pha lun hitam sun khawin azo zo ase a eni changbang khen na ding thim thu alel zo ai bowe kin chu ta bang dung thim ti lo ho na chunga ka kel poi promise na ta san no le pathinin ma zo si a hinai atin ali long chu chunin amit li goba hla abang jing tai wo chung pathin kadin ho hi kisel mang so ding hitam hijong le gulang pan nunga nu chunga ta sanna amado zo ta poi hijong le gulang pan alungsit anachan alungsi sa hi ji chun nga nu chu azuna in amit li ho cha thi hulpi in chuin abing aga chulin akisin Lhingboi kai lungsit na hi anasumi lo zeno ahin hitin ni bol tu jong la chun kai lungsit ni ni khat lewang na hin gel do te ding ka ta sane hi jong le hamjang si chu hi mai tang ka ting hitin ni bol na te tin jong lungen kan gel pa poi hi jong le event ka chi tai tin akipat yen mi li puma chun nga nu chu anu se in nunga nu koma kuna chun achi mang pai pai tai nunga nun jung heo ibola neida hla hitam ni phalo pa jo se hi na ta sana hitia hi nei bolgun hitam kin nang tailo lungsi kanei poitin ko thang pa chu lilong puma chun adelin a hi wangin aphajo tu poi Lhingboi jong alung na be se din tola ato denin hakan akap latai hijong le gulang pan aza pha pi ta pon lun li tuibang alung long tai gulang pa in galung na chun anule pa za thilum dol joksi cha bon chan ase in ase zo wachun amazong akigon ale khasim na poni zon dinga chun achi do in achi mangpai pai tai chunia kipat mangboi khosunga amel akimota poi tun Lhingboi lam ga veki taw hite Lhingboi chu atau den na la in akamin athi ki thi izing na la e hejong le chamkhat zo wachun sun khaw ho chu an gal do in a hi le akichan chu akona chun akipat do in mihli puma chun lung thom hau ta chun in lam azun tai Mangboi le Lhingboi ake hiel hun tai gulang pa Mangboi le Lhingboi ka a misunderstanding do hitan aka hlun communication gam hitai mili in mi kha zo lo ho tula ki jamde du ho chu ni hlam khojin ting kona chun all chun ang tho do un el bai el them de do chun all chun ai lamu an ki zo tawin hi Lhingboi chun ni hla chun anu apale khosung ho chokoma thil su dan ho thalpuma mi bulu sun khaw ho thu chu asei do su hil tan hi chubana sun khaw loi pan akhutna amana su si dia akaya abut pet jong chu sei do e sin an nei lo gulang pa Mangboi gam ngai zanga thado dinga mi pum tingcha chempong him le thal labuwa ano khom jong chu sei su ke in hi ho so hon khosung dan le mol kisim khosung constitution velvet na anayun a hi le hitia kisun hi amu uve mini apa chunglam ke thua mi khat chunga khulha phal helo tia kisun chu amu win chule ani na achun himle thala mi ki bulu mi khat chunga himlap maltum lap
adang ho jong chu khusung danin aphal lo amudo kit win chuteng athum na a zon leki thua pasal khan inu mai khan ama nup na lova namna a asu si go a hilo le alu pi gut ho le namna a pasalin numei alu pi ti ho jong chu hosa danin aphal lo jong amu be kit nun hi chunga point thum khodanin aphal lo ho sun khawle aloi hon abol do u ahi ta ji achun hausan sun khawle aloi mi thum chu thimo achanun vo chal tunga che achun khotol thi nan salam asa sa tawin hi chuta bunga hausan sun khaw chunga thimo achan wan to abol ji wachun sun khaw hi in chuting anule apa hi in Lhingboi chun sata chun anwal un athe tawe hiji chun Lhingboi ani nu sun khaw nu chu ahla setan anakinup to na saw hi jongle sun khaw te chun chabel adamun aganung ki tawe Lhingboi chu ahian do tawe ti na hi Lhingboi in Mangboi to achung chang hi ipithu ji hamti anung khol jing ta na hi le thilphalo gung chu aloinu he khol a hi ti chu an he do ta na hi Lhingboi wang pul dole lisonan adim se jingtan sun jong ama dinga kana zan jong ama dinga pul dona asolo tai kulangpan thilumdan an het khil ta ji chun nunga nu din ana be set jingtan alim amel jong aki khel tul jing in loile gola azong athatnum ta poi hizong le khusung mi hon Lhingboi di na ho chu amuda un alung si theile un apu nat pi theile jing uwe golhangpa Mangboi chunga alung thim jo si anangai ka hitan tu a ilo kilung sit aso do jing hi amadin ana be set tan hi alang khana sun khaw nu le pan hausan achunga athutan u alung thlai lo ji wachun chuchi kho akona chun sun khaw te chu aki chawdo tawe sun khaw chu lungna ki saham ai lo le apha lo hlim ham tiwang aki hetapun aki ngol sa pantan zu adonin lo aki ka min number 4 ane to aki kap to chubang si aso jingtan hile pha sot lo ta chun adon thi do tan ahin kho abe do tai sun khaw thi ni achun koima jong aki pa pon koima jong athanom di kit poi ahi wangin Lhingboi in sun khaw athi he do ni achun nupmo wang asanan hinla nawa azong asakit thowe he khol phatmona ki phungdo zolenal se a misu to he khol chu hausan thimo chantan ila khat hausa in pi a he kholin Lhingboi ko ma ngaidam ki thume Lhingboi in wang angaidame hizongle hausan khosunga hitabang zolenal thu a ki bo kina na sim do he khol chu salam asa saun aliu sa tawin hi chunia ki pa na chun he khol khosunga azo se aki thangje ju jingtan tulai pawin ki seile a viral hle jing e khosung minu mi pa koiman he khol avet nom tapun khusung society sung jinga jong a hlamo liu ta na hi ama wang Mangboi in Lhingboi a hian bang ta a aum chu aloi agol ho hi hen lang minu mi pa ho hi jong le Lhingboi alung sit theile un apona theile jing uwe hiti chun phat ana chal chalin takhat zowin Lhingboi alung thima ama le ama aki gel jingtan azonan ama thimo aki chantai alung thima kebol khiljia Mangboi to ka hlun hi chana kihet khilna uma hi taitin aki gel hatan hi ahin hichi he khilna hi thudi hedo theile he chandro mahin lunggen theina ke man tu ponge ati Lhingboi in alung thim sunga lengdang sangtang nge ti jongle lungsin achu anom kit jipon nitin ahin kho gen theine le kana bo hi ji tai lalboi in aloi pa Mangboi chi thi ka thot later achun dear friends Mangboi nadam jing hinam ke jong tu pen kadam nai December hla aunglungtan Christmas jong anailam he huitai nang to noma Christmas iman khom diu kal naloina paichang yu ten kanga le jing uve keima baptist department chairman hi jongleng nang nom lo le kaling zoji poi nang le khathim na hin nang ma advice ka ngai chaji e idam ule tu chung Christmas a hi hon erok diu a hi je
hinla kasinum khat wang au me kolpa hi chu imadang wang hepon Lhingboi to naka ket khel na thu chu a hi ben Mangboi naka hluna Lhingboi in abol khel a umpoi keman loi ngai ta ka hin emazo si kahet chin ho kahin sepi na hi Lhingboi chunga emacha lungte sit na na nei hi be en aji chu Lhingboi di na hi hlangphong ta in a ke do tai sun khau phat lo ji in ahin kho achomin athi do tai hat khol alung thim si ji in hausan thimo chanin agamun khotol athi e Lhingboi wang ahin kho vele lungsi sit amhle jing e na po na loham ke wang ka vezo ji poi aman na chunga thimo na emacha nei poi nata san lo le pathinin a hi so hele paten gelphan kolpa lungsit ta hin kho amang tai ka ki pa e your intimate friends Lalboi chairman BYD chute akisun aloi pa Lalboi letter asim zawachun Mangboi alup na chunga akinga in a khoisan amit aga asin le alung mitlan Lhingboi aga mo pai ziane gam ngai zanga Lhingboi in apum kola mitli puma thu sei a dialog ho chu asilunga ahunglang do in pasal ki sa hle jong le amit na mitli achamin ahunglung thatai chuni akipa sa achun Lhingboi alung sitna akaltel tul jingtan sun jong jan jong ama jing gelnan phat eni kho amang tai chuti a hi ding angalel dan dan chu ni kho nung chal to aba sa jing e letter thot ding ham ati le hinla za chatnan adim set kin in letter athot ngap chekit ta poi tani zawin kolhangpan Dr. DY Patil College Pune a BA final exam ahin chai zawachun inlam ti chu akhowa Christmas mangdin suti in ahungdo ta na hi hichikum chu 1971 kum chu ne hitai hichi Dr. DY Patil College Nyandio Yaswantrao Patil College chu 22 October 1935 kuma anegi phutdo college minthang ta chu na hi chuji khanglai a chu tabang college minthang ta khana anakai thei mi khat kiti chu kidang ta khat ti ding ahimai jing tai Mangboi hi aloi hon amin ngai a Kennedy ti azong ana ko jiu a hi apa chu Indian Army a hin anu government teacher a hi chule anu hi hobung sunga women department chairperson jong a hi e kulangpa Kennedy hi mi frank ke hopi nomta mi a hi a lifestyle hi English te lifestyle tabang a hin mi ata san khat chu di ta ata san jing aman ata san banga umdo zolo mi ho chu ta sana avela neikit telowa anung sunjing kiti mi khat chu hikit a hi je Lhingboi analung sina ata san lai chon alung thim pumpi le ahina pumpi a alung sile ta sana dim se achunga an koi hi hinla kihet khilzia ta san lona anei pha na chun nanung sun kha a hi ai wanga Lhingboi chunga heartbroken an hi kha ta zia lengdang jong sangnom talo nunga jong hianom talo wa hi te achu asim lai lungtup so su blit zo dia ki gel thana anei ananei zo hitai ahin tunwang Lhingboi kita na le adina ain he do phana chun alung thim apumpin alung sin achu akile he do kitai kulhangpa Mangboi chu in agalhung tan ahi le khomite akipa te le jingun Kennedy Mangboi gawailun ke pa je achun agalim le salam bol khomite chubang se su jing ve nga golang nupi upaho salam bol ding akitol tol jing vin hinla Lhingboi wang chu achun agachi num nge in hizong le ki phatlam na le za chatnan adim setan Mangboi hunglun amadin lisona le kana thlelon puldo na bebo ai kha kitai Lhingboi aza chatan zum akisan achingam ta poi aloi nunga ho khat le khat akiulemun Lhingboi chu oi mo ve ahin Lhingboi za cha le ki phatlam nan dimset jingjong le kha ve be Mangboi melmu anom nge e Mangboi in agyal kit chu komite josin salam e hungbola itia Lhingboi hungki tha lo be hamtin alung adong e keman nungsidi ta ka chan wanga chuting kaloi palal boy letter a hiti chun se jong le ama pidin dogal mit be ma hi e mo a chuti alungel phalo kachunga anabol kamodo ekati ho chu ata hingap ngap jong hiding hamtin alung thima agyale nume hin kho hilung sit umle lunghlom belcha ke bai tabang be bo a hiwin adi na jong
kilap plak zo lova ama le ama kungla lewa sel gudowa dawla jingjong umda jilo ohi Christmas kot phung ahung gei tai Christmas tingkon cha ahi pha na chun komiten Christmas adin hall asapan tawe tilai a cc hall umasanga chu hall chu anakisa thuji ohi hichu hobung jo si a chona ngaya an hi youth department alam kai chairman pa Lalboi le Kennedy Mangboi hi ki gol ngai ta ai thun ji chun Mangboi aga vai thun aza aza chun Lalboi jong agalim ding le salam bol din aglai leng ta na hi chunya ki pat na chun Lalboi le Mangboi chu ki tha kang lo ba chun akiwap jing thun tai whole decoration bol na ding ne kho a hitan youth department a nunga go thang hon whole decoration a bol vin agi sei mo chai chui pan tawe Mangboi jong whole decoration ki bol na chon ka pangin a hi Mangboi le khathim hi ji chun ama chu welcome boat na ta ding thu cheng ho hi hen Christmas to pi ho hi jong le thu cheng ta do ding paper a che sa un a hi tula inwang khan to dung ji in banner computer a ikisim gam tawe hichlai khanga chu lekha chep thim hon Christmas le New Year banner ho chu pepala an che tho ju a hi hi chu akhang po dung jui wang chu a hi nai Lhingboi chu chimona chun kalhanum nge intin lentur achun Mangboi chu aga galmu in hiji chun ja cha leki phatlam ji achun aga pangap chakit tapoi aka thun communication gaplin ta amji chun amadin ana be senin alungthim tinga kisun abang jing e Lhingboi te ina kuna hol kisa na lentol chu nai cha bo hin aman guthim thimin akiman cha uchu mi thla achun kala kuna chun aveveji in a hi malaya mosi in kanan agal dot tabang tan umji toji helo kho ma chun hin kho amange hichi hi hi lungsit kihet khel kiti chu khadin jong anan khadin jong ana e Lhingboi amthem thei te pon abang le in sunglang abang le lei to lang hi ti chun ala ka nilum hel tan a hi aloi hon Lhingboi koma hungen nang jong hungkunin aga daiun tuni somai ki kimding hi tai ati lew Lhingboi chu aga no hi win hin la za cha ji achun ama achingap chapoi aji chu Mangboi alungsilo hilovin aka thona communication gaplen ta amta ji a za cha hitai hijong le nunga nu din an talo e kimutu a lungthim sunga lungsit ho le thudi thuta seido anom nge e Mangboi in welcome adia thu chengho ache chai pa na chun hola decoration ball aloi ho chu ga ki thopi ki ta na hi platform langa decoration ki bol na tinga pa cha tunding ho ala sampha na chun Lhingboi te ina gala ding atiwe aji chu Lhingboi te in decoration pa cha tam ta ko yu hi chairman pa Lalboi le nunga hon Mangboi chu pa cha gala din atimun a hi le Mangboi chu za cha ji ding ham ole ki phalam ji ham anom pun nang ho ga chiwin ki hon hilanga polthei thei na bolna wingi atile nunga ho chu anom powin chairman pu Lalboi le Mangboi chu akai do un Lhingboi te ilama chun pa cha gala din achi tawin a hi Lhingboi te in aga pa phat wachun leitura kuna thitemin Lhingboi chu leitura kuna chun aga kovin Lhingboi atile Lhingboi ki phalam ta chun leitulama anglai do in hoi aga atin a hi chuta chun hei ha Lhingboi le Mangboi chu akimoto chel thunin as meisi apala la jingtai chupa na chun Lalboi youth chairman pan dialogue and bol pa in aga nu in as tuni somai akim tai atin a hi le titim le chochoi in jong wow tin aga noi thunin chawang ni no ang so do tai aga ti zo thuna chun kilom thun wale Lhingboi aga ti thune he ha amani condition chu chutia ga dai thei hoi anei hlun lo dan a hi tai lungel za chombia kiveto zo an hi zo thun tai nunga nun golang pa agal mu mu achun amitna mitli anglong chu chut jingtan amitna goba hla angbang tai thu jong sei thei telo bachun hlasi ta le mitli pom achun golang pa chu anu se in ake hijin apindan sunga alutan hi achun alungthima apo chu gi be se himai hitantin hakan aga kaptai golang pa jong adip athukut jingin dipdap ji achun adimin tung ahinti jing e chuta chun amai kisimin a khoi san thi be achun ating tai chuta chun avela nunga gu hlang ho chun thi be achun am chan thun chu awewin apau do am te powe since ang khial ki tai
Christmas welcome nila. Christmas ong lungtai 24 Christmas. Welcome nila hoin kai khom na ayut te lam kai jen. Apangut hi youth chairman Lalbai le Mangboi chulet nung agol lang danggang ho chu dalam kai hi ve Mangboi alung thima ki pan le halna ala sam le jingtan hizong le ho khom kai khom na akitup tai na pangnan hizong le zalian khom lamin wang agalhanom tapon a in pinden sunga amcha khetan achi tapoi Lhingboi jong alung thim anavu vu jingen hitinila chun ho in jong aga kai tapon leng khoma jong aga jaw tapoi mem tam ta din ki pan a hi jong le Lhingboi din wang lesuna le kana poldo na bep a hi zo tai Mangboi jong ina aumin Lhingboi lungsit le poldo ji achun alup na chunga ki zamin aki gel gelit a hi Mangboi na gel chu ole Lhingboi hin elungsit mangmong a hina dem ole ka chunga na thil bol ho aki phatlam wal ji a suna chu chu tabang umchan chu aga atho hi dem atin abang kom le agel ji kha chu sun khaw ho eitil khuma ei tha do sa gut a hi ji a ki phatlam mana umchen za chum chum meile e san ho banga lila mai atho kha tu ham ti a agel kom le Lhingboi chunga hi alungel kolda khi a khezi a kinep na nei ji lo hi ji e aji chu holgama kona ina aga bai thuni azong humite josin galem chiwa ama ki thalo hila omjong chu proof hadana amu kit ji hi hinla chuti ason khaw ho khuna api do a agel jiwanga alung sit te jing hi abang kumle ama ongkidat mo jin hi hinla hi chu lungsit kiti chu hi dan a hi khanin jong alung sit chule khanin jong alung sit kit hi wanga close hi theilun talo hin kho ha sata a ka hluna a ho josi chu alup na chunga agel gelle ani kilhim imudo tai alang khat kina Lhingboi in jong agel chu Mangboi in a het khil a hi ta ji a ka hlun chu communication gap hi kha hitan hi jong le numai hi lunghlom le pasal anga de bang senethe platform anei lo ji a alung sit na chu silgu dowa adolo hitai mitin din ki pana 25 Christmas jingni no hungso do ta jong le Lhingboi din wang ki pana jingni no aso do zo to poi 25 Christmas ni ho ong lungtan mizo si golnop len khom na a agal khom chi tawe hi jong le Lhingboi wang chu chi ki pa Christmas golnop len khom na chun agal zo to poi chuti am pha na chun anu le apan a chunu hun hin khoman cha bet thun le chanu changkhat si a nei thun ji chun alung si thun in len khoma ama ni jong aga pangnom thun to poi Christmas chu amo in sung mi te din lasit na be bo hi zuta na hi haubung mi ten wang sulen khom chu hongpi le tumging to tho achunup ta le chu then achun amangun Lhingboi ten agal ngai tho tawe len khom la ngai ta le lam kol nom ta bolun na hi hi achun Mangboi jong akilhem damin ki pa ta achun chuchi golnup len khom achun aga zawe programa conductor pan phat ain hom jingin conductor pan hitin ati tun lalam kai ho akonen len khom la ngai ta khat an hol kilun lang hecha achu lam kol nom ta omding a hi mi pi deilan dung zui a alam ding ho hin sim do nge tin ain sim do thai to alam ding youth chairman pa golang Lalbai le ani na a golang Mangboi chuting athum na women department chairperson nu chule alina nunga thithim hunglam diu hi a hin ti le mi pi akilip sonen mi pi ahung au sot jingen a hi heading kha chu women chairperson nu hi Mangboi nu a hi anu cha hluna lam kol khana lam khom thun ding a hi je len khom conductor pan ase in hi cheng hi hunglam diu mi pin chu thena khodi be wa lai sa diu hi a hi lela lelam kai hon lana mu ta wem ti a aga dole am han jong hinge hin ti win ala chu nilopi hunglung ding hi anai tai chamna leng pa le that sa gol dei te tila chu a hi mi pin chu then achun la chu sawin lam kol jong achu thet jing tai ki pa ta chun Mangboi jong amel hoina josi puma chun lam to la chun alami nunga nu Lhingboi in hi chu kala ko na chun aza in gala ko na chun aga ven a hi le amo e Lhingboi adip alung alai awat la jingtan iti ki gel hitam na sabe set jingin adamo do liutan hi sapten love sick atiu hu hidan hitai hidabang hin kho hi te si hon me am chun khalo hon anat dan hi pove ati bangwa hidabang hin kho hi atu khalo hon anat ji he pontin
atu khashon wang Lhingboi na hi apu na diu ta san ome sunlian khom ki chai sunlian khom ki chai tan mi pi an kong khom na jong a ki chai tai Lhingboi te wang mi pi an kong khom na a gapang ta pove ane chai achun lalboi le Mangboi chu wa neu te na lai leng achun aga chi thunin a hi wa neu rum sunga tawin ake hulim lim uve Mangboi le Lhingboi ka thu dol ho chu wa neu chu an het gil mama jing a hi wa neu win Mangboi ja chun a sein heu Mangboi Lhingboi in khobanga le lungsi na itidana hitia hi nom thun hitam tin aga dongin a hi le Mangboi in adon put pa in gam ngai jang incident ho jo si chu a sei do tan Lhingboi in sun khaw atila thado sa ding ati thu jong chu an sei do e Mangboi in a sei be in Lhingboi in hi chen chun eina bol jong le keiman ama hi kalungsit pen an hi ji chun ama chunga keima heartbroken kan hi kha hi tai hi ji chu leng dang jong tuni ge a sang talo wa hitia hin khomanga ka hitai ati wa newin a sei pa in thil don le thudi thuta ho jo si cha bonin ka sei pi no me ti tai he khol chu na ka thuna sagu se ma hi mi phalo a hin nang ni su hian na dinga azo anal a sei a hi hi ji a hosan salam asat sa a liu gap set nu a hi ti net thim ting ka no me he kholin ka koma se in Lhingboi le Mangboi ka kan thil bol chu ki si hle jing e kin ke eng set ji a hitabang nonsense plan kan kun chu thil di lo ta aso tai tin ka koma se in a hi kin thu ka po si na ka zo kanal ka sei ji a ke jong wang silo ka hitai tin a ki si na thu a sei ji ati le lalboi in jong en sei pai kinin ata bia gol pa ven kin jong later kain thot na chun kain sei so tai ba neu sei chu di adi a sei a hi thil phalo bol a hi ji a ajnei na a he khol kisumo a ni ve jinei a hin tu a ajnei na mun jong amadin damun tabang a hitai aji pa min phalo hin judona kingol sa mi a hi bove sun khawin na chunga him alap chi a hausan an kam uwa chule hi chi kho akuna ki chau a hitai chuting sun khaw chu mi phalo kingol sa azule drug sa thido kin hitai a hin tin a hi le wa newin jong a seina lai in Mangboi za chun heo khobanga Lhingboi in lungsi na ven nangman hian dana pha na anjong ne nom talo ki panale thnup na a jong hlatalo hi ata san lo le tu chunga jong Christmas a amel jong ki modo talo hi naki het khil na lun chu kain seitan hi chu hima hi lo hi bove phatien gel phan na lungsi lo ham nang na lungsi ji a ken thei iza atho hitam phatien ki gelin atin a hi le Mangboi ong da lap jing in aki gel tai chuin Mangboi in alung thima emazo si hi kei gel khil zo hi bo hila ati ni la le kachia kaga ke hulim pi ding hi tin a gel tai aji chu Mangboi hi ami hi na a lungthing le mi freng ta chu hi je di ta a min a sei chu ata sana zuijing mi hi za hi chuin Mangboi jin wa neu le lalbai za chu na se in na sei thun zo si chu ka hi thiam tai ati ba neu za chu na se in Lhingboi koma ga chin lang Mangboi in ila ting ka hunglai len ding a hi ti ka sei pi tan ati le ba neu in jong henge tu tu a china nge ti tan a hi wa neu chu Lhingboi koma ga chi tan a hi le Lhingboi chu anadam mo e hi jong le aloi nu aga mu mu achun Lhingboi jin alup na mona kuna chun hung to wo wa neu ati Lhingboi da mon chu love sick a hi laya love sick ti lungsi le pul do ji a na do tinan seju hite wa newin a sei pa in Lhingboi nangla nana dammoi kinin tilkhat se yamin nehinga dinga ehin sol hi chu o ti le Lhingboi in ipithu hitam wa new atin alup na mona kuna chun ahung tho tu e wa newin as ka sei ding hi ki patlam om sami hi jong le tin a sei pai tan a hi Mangboi jin ni thla le na koma kaunglai len ding a hi ti a nangla dammo kina tin a ki phalame ai wang Lhingboi jin chu tabang thu aza pha na chun ahung ki dang zap jing in a pet pet na chun adam dom to ahung bang jing ta na hi Lhingboi in adon put pa in henge kho poi ti pa e Kennedy Mangboi zana Lhingboi kom galai leng ta Christmas ni hla hitan hau khom na ki khen pa na chun golhang pa Mangboi chu nunga nu Lhingboi kom lai leng chun aga che ta na hi Lhingboi apin den aroma anomin golhang pa aglut le Lhingboi in heo hungto wo ati Lhingboi in golhang pa somai aga mu chun a hli in a hin tum pai jing in
Amin na mitli thong ko bangachun ang lung lapain ahi golang pa so mai bingam talovachun akun hlan atli cho kiti tiin akinu hen hunin ima sei thei poi hizong le golang pa ga chi phein nunga nu za chun Lhingboi ni ngai damin ati ima zo si ke thi moji ahi ati le Lhingboi mina mitli lon chu atang thei te pon ima sewa thei lovachun akinu hen hun la e golang pan nunga nu za chun Lhingboi ima zo si ke man kan he thim loji ahi tunwang ka he them tai ke man kan he thim loji a ikal hun bangtan linta in en hin hlun ahi hizong le nadi no ho si khuwa bangin ong kilang do tan kan he thim loji in gamthlata in en ki khen lo tai hizi chun thlase hin boy tunin keima thimo ka kichan ju tai imazo si he khorji ahi ti an sei chu tunin nadi na kamuchin tan kalung sit pen chu nang nahi atile nunga nu ali long chu chunin kolang pa chu lun hli in bo adon bunin aman kamcheng khan jong asei do the poi chupan chun imacha adon bu thelo pan chun golang pan nunga nu ko machun se in delung sit nem tin aban tenin chu atu in alo in ole delung sit lo hitam sehin tin anu hai the thu tan hi le nunga nu ki phalam ham ki cha ham ahung kap plan ati official full jing in chuin ka pumpum chun heo kalung sit ne kalung sit pen chu nang na hi ain ti do na na in nang kalung sit be se ji a kana gen thein ho jo si ka po lel wala ki thlem bi zuluwa lun hli in ei chuma kalung sit zo si hin ka kam asip bing ai bowe kin nang kalung sit ne kalung sit ji a lungen theina iza kana tho a he su na ho iza kana tho hitam nang ngai ji in ka ta sa kem tul tul jing tan be thei san jong ka hi ta poi ika ke khil na chu ke din na hle be senin ka pazo poi kalung thim him hin hin apazo momong ta pon hi ji a chu ima sei do wa theilo ka hi hi pove ven he o nang kalung sit na wang hangjing tho a jingmei bang bep chu a hi poi hin wang nang ka songlel poi he o chomkhat ke khil ji a gen the kana thu no ho jo si hi ke din nang lungsit phut de na zo in kana e an gen the hle zongleng tunin ka gen the na cheng akile su in kipanan kain khu abom tim su tai hosung khan a cheng khom in a hi ji chun lungsit nan in kan khom tun in hi zongle he o atile ami na mi hli anglung do pai kitan lung pum pum chun a se in thilum dan nei khil ji a no mo ta neinan nu se a gamdang na zuna pat tuni chena kain kho hi atile kitu tang zo talo wachun akinu ka za za kit jing tai chupan chun kulang pan nga no mina mitli long ho cho thi pi in Lhingboi seida tan namina mitli long ho hi mo se heloding hi ati chuta chun nga nu chapang banga kaplai chu naw bang ang no in he o tuni a he o tia kan ko kit the hi lo pi ka san sana dang ka jong cho thei thil a hi poi ati kolang pa jong ki pa ome su kil na her hil ho jo si hi ekingai damji in na chunga ki pa thu ka se e ati zawachun aga da in Christmas sunga nalim kamu kha hi be ke hola kalamu to hi bangsi ka so jing vintin aga no in asai ben ole ke ka hungji a Christmas a nlat nom do aga tile nunga nun in sei do kitang tin aga no in kalung hanga hi chu nunga ho to nom ta a naga lam khom uwa chubang kalung hana no chen ho zosi kaina kuna kahin musu ke hi bo chu anti do e kulang pa aga no in ormo hin boy to apart Christmas adin thanom ta in hungki gutan nop ta erodi a hi mai jing etin aga no e chutia akheulim lim thun le youth chairman pa lalboy in youth department a volunteer pa en solin Mangboi chu angko sa tai volunteer pan ase in den khom akipat na aswatan chairman pun hunglo in dalam kaiding hiwin nang nom lo le den khom anum ta poi ong ti sa e Mangboi in jong hingi kongthun ding a hitai nang an chi ma sa diwin inzule hungpai thun tangi ati chupan achun volunteer pa chu achi do ta na hi nunga nu aga nu in as nalakwal e mi ho wang mi ngai sang achang jiwe aga tin mi ho wang abol thei danu hi atile bulhang pa aga nu in cho ipi sei na him ki go in chomkhat len khoma gajaw hi ti ati na hi nunga nu jong ki pa ta chun aki gon len khoma thunum ta chun gajaw hlun tai amani hol sung ga lu thun le mi pin abe chu chu thun jingin a hi aji chu khosunga nunga golang chule mi no mi paten amani ka thu umdol chu an he so ke ju a hi ji a chu ti a chu longdong ta a anavenu a hi ve chomkha jawachun yu chairman pan
len khom dalam kaidin Mangboi le Lhingboi chu ahin ko do pai lun tai Lhingboi aza acha themi hi zong le golang pan hungin tin apui do in stage tama achi lun tan a hi Kennedy in gitar atomin Lhingboi in laphal aseme Lhingboi in nunga ho la a lapar se dan thim ta kha chu hi za hi zan len khoma zong lam kol abolun nom ta chun Christmas amang ve chom kha jawa chun program conductor pan lam kola lam din golang Mangboi le nunga nu Lhingboi chu ahin ko do tan a hi le thanup je chun mi pi aw su su jing un hol sung aging la la liu jing e golang el tol hon khot koi amu nun ki panan hol sung alo dim su hi le mi pi khot be le lasa aza chom diwin anom chom hle jingin a hi hol pam lama golang zukham el tol hon ahin samun Mangboi Lhingboi tin flying kiss ahin bolun nangni bo na hitai wangam kaina ahin tiwin nakilom thuni thanup na om chome ahin tiwe zukham golang el tol ho thanup na ta a hi ji chun palama chun alam su hil tawin a hi hichina hin lungsit kihet khel part-1 chu ki chai tai part-2 zong ngai kit din anaki go chi kin hi te part-2 sense le ek hi hungnom panding hungchu thet ding agin ngai panding a hi tai part-2 ananga hat mai hi te thusim hi ingai no mule like share subscribe ni na bor pi in tin kang tawin a hi